Sotko çıkırat, başka жерге çıkırat. Eşmet taşmat ушундай экен, ушуга күбөлүк бересизби десе, кээ бирлерге күбөлүк берип, көп адамдар камалып кетип атат. Шөнтөгөнө бир кагаз кармалып калат, бар ушул радикал бекен десе, радикал экен деп ойлонбойт. Сен үйдө 2 балаң бар, анда 2 баласы бар. Сенин катының бар, анда сенин катыны бар. Сен эксперт сурайсың. Сенден барып сурайт, ушу кандай сен карайсың да, бул жаман экен. Өзү илимең жок, сала сабатсың сен. Түркү сабатсың өзү сен. Арабча билбейсиң сен. Kur'an'ın hareketini öçürüp o kadar okuştu bilmeysin Fatiha'da başkasın. Fatiha'nın çatta olgansın prosta. Ekspertsin sen. Ha bir yerde şunday eken deysin. Al ayet tutkan tekst akayetine sefiyede var misal için. Sen onu bilmeysin. Düşünce da gerek. Çoğun atan da okuyan emez. Sen okuyan ustasın da okuyan emez. Sen onu bilmeysin. Bu şirk de ayetarsın. Bu anday bu mamleket düzülüşke karşı geliyor. Sen katı ekspertleri güvölük veresin. Al 15 lira kamalıp gitti. Adam sen öldürdün o şan. Sen öldürdün o şanı. Uşunda ekspert toltura bizde. Oşentip kamalıp ketkenler toltura. Sen onu jaman görösün. Jaman görgönün al başka mesele. Bирок күбөлүккө келгенде туура айткан урматтуу туган. Эң чоң күнөөлөрдүн бири. Ал ууру жеткен ууру. Бирок ушул маселеде ууру эмести. Көргөдүңбү күбөлүк бербе. Башка иштерин кошуп келип туруп, ошон үчүн урдаган болушу мүмкүн деп күбөлүк дагы бербесе. Шариятыбызда сот чакырып сураганда ушунун уурдаганын көрдүңбү десе, сен айтышың керек, алып атканын көрдүм де. Только уурдап аткан сөзү колдонбо сен. Анткени уурлуктун тартиби бар. Сакталып корголуп турган жерден көрсөтпөй алуу уурулук болот. Бул сакталып эле турганда балким уурулук эмес, алып атканын көрдүм деп айткан сөзүңө итаят бол. Урматтуу бир тууганым.